Moi wa mo Africa Radio Television antumelle hle mothemotle ke bo ke dikgomo ho wena ka jeno ke la bohlano kgwedi hlola matsatsi a 20 ha motsomonga ke kgwedi ya Pherekgong selemong sa 2022 a metso e mmedi ke bo ka dikgomo ke le sekolong se seholo sa Lesotho High School mo Sesole sa Lesotho se phethelang letsholo leo ba ileng ba le qala ka mongwaha wane wa 2022 a motsomong mo ba neng ba kenella ka hare ho dikolo tsa Lesotho ho ntshetsa pele thuto ho bana ba dikolo. Thuto ena e itshemme ka mora hore ho be le mekgahlelo e fapakaneng ya setjhaba sa Basotho ba lla ka hore hona le maquloana a itshemmeng ka hara metse le metsana ya yona mo maquloana ana a bonahalang a hle a atile kapo a atetswe ke ditlolo tse fapakaneng tsa molao. Jwale ya bolaodi ba Sesole sa Lesotho bonka qeto ba hore bontshe moifo o tla hle o etelle pele letsholo lena le la qala ka kgodiane ya Loetse selemong se fetileng mo ka hara lona re ile ga bona ho arolwa ditereke tse ka bang tse tharo gore ho arolwa ditereke tse hlahang ka mona ka Leboya, ditereke tse hlahang ka mona ka Borwa e ka sitela le sena se bohareng ho ile ha ba di tlhodisano tse tshwarwang tikolohong tseno tse tharo ka mora hore ho arolwe mme di tlhodisano tseno ho ile ha tswa bana ba robong ho tswa dikolong tse fapakaneng bao ka jeno re bonang ba nkile karolo kapa ba bile le seabo di tlhodisano ena e reng ke e kgolo ya naha ka jeno mo ba neng ba le robong ba hle ho beuwe sehloho seo ka sona ba ntseng ba lokela hore ba se tshetsete sehloho sena se ne se le hodima mofuta wa ketapele kapa mofuta wa puso o Lesotho le lokelang ho latela mme ka jeno di ya hlatsa etsahala ho no ho le teng molaodi wa Sesole sa Lesotho Lieutenant General Mojalefa Letswela ho le teng letona la tekano batjha dipapadi le boithapollo mohlomphehi dikele ditampane ho le teng boemedi ba baithuti ka baetelli pele ba dikolo tse fapakaneng ke bua jwalo ka di principal le bona ba ne ba le teng dikolo tse fapakaneng ho tswa diterekeng tseno tse tharo ho tswa tikolohong tseno tse tharo diterekeng tse tharo tseo ke seng ke di hlwaile e le Maseru Mafeteng e ka sitana le Ribe fela ke fumana hore seterekeng sena sa Maseru hona le dikolo tse rothetseng tse seterekeng sena sa Berea di tsamaile jwalo wena moi wa mo Africa Radio Television ditaba tsena tsa kajeno e hle ba phethetse ka hara dipuo tsa bohlokwa re fumana hore molaodi wa Sesole sa Lesotho o bontshitse hore ha se pheletso ba ntse ba tla tswela pele ho bona hore ba kenella metse le metsaneng ya rona haholo mane dibakeng tsa mesikong ya dithaba kapa dibakeng tseo re reng ke dithabeng ba ntse ba tswela pele ho ruta batjha ka lerato la naha ya habo bona boitsebo ba bona boikemelo ba bona ketapele ke bua ka boetelli pele e ka sitana le ho tseba ho itshwarela ka matsoho ke tse etseng ka jeno ka mona ka sekolong se seholo sa Maseru mme ke dumela hore ke tla hle ke fumane ba bang ba bileng le kobe ya bohadi ditabeng tsena e ka ba baithuti e ka ba bang ba hlophisetse ba moketjana ona wa ka jeno moi wa mo Africa Radio Television ke boetse hape ke bo ka dikgomo pejana ke la ka etsa kaletsa ho bontsha hore ke bua ke na le kapa ke fekere moifo wa ka jeno e hle o tshwere ka thata o bona hore re buisana le ba banga ba bana ba neng ba tenetse tlhodisano ena e seng e akaretsa boemong ba naha ka jeno mme pela ka kwano ke sentse ke na le ya tswileng boemong ba pele kore ke bua ya lahla a tswa tjaro ya mabonwa ke dintja tse mona tse bitswang be makesi bo borakana ke sem mathetsi o santsa le tempela ka kwano o tsile boemong ba pele o tswa akiba mme re tle go tle gona maikutlo a hae ke afe sam ngwana mme ke a amohela mo Africa FM ka tje. Thank you very much. Thank you. I would like to thank my teachers, my mother, all of the support that I got today. This was teamwork. This wasn't just me alone. If you saw me standing here and presenting in front of everybody, it was more than just me. I had a lot of help. I had a lot of support. So I say thank you. This was not just done by me. Thank you very much. Thank you. Fela e bolelang kgauyena ho tswa boemong ba pele ho bolelang ho wena ka tje. Honestly, it means I put the district on the map. It means I put my Mafeteng district on the map. I put my school on the map, and I'm very proud that I did that. I'm very proud that I made my teachers proud, my principal proud, and my deputy principal proud. So I'm thankful. I'm grateful for the blessings. Thank you. Thank you very much. Thank you.
moi wa mo Africa Television ene le yena Sam Matetsi ka mogo a di beileng ka teng o re ntshwana ke ho tshwarana ka matsogo mo mahano hore be re fihletse mona mme hore o motlotlo re be ka tseno o beile setereke sa mafeteng godimo mmapeng le yena e le motho o ipeile godimo mmapeng ngwana mme re sentse re mahlonono re le bo gago. Thank you, sir. Thank you. Re a leboga ene le yena Sam Matetsi wena mamedi wa moi wa mo Africa Radio Television mme ke sentse ke re a tshi moifo wa ka tseno o entse go le kabe o no bopile ka nna se bogole ditibo go hlakane o boetse o bopile hape ke ra metšhini wa ka ntate Pule Maanela ke sentse ke re go fitlela go kopana hape ra go nyetla e tsogotso.